Мусульманлар için mukaddes Рамадан айы башланды. Оразаве дуа айы. Ашве сув күнешнің батышындан сон мүмкін ола. Сүрекле хасталықлары олған инсанлар оразаны tutмай біле. Рамадан башланмасының күні чешіт мемлекетлерде яшаған мусульманларда фарқлы ола біле. Мукаддес айының ил күні камер тақвими бойынша белгілене. Бүгін mukaddes Рамадан айы Индистан, Индонезия ве Пакистан мусульманлары için башлана. Индонезияда сонки апта içinde birkaç terör eylemi olgan edi. Müminler sulh için dua etti. Ukraynada bugün mukaddes Ramadan ayının endi ikinci günü. Mahi Ramazanul Mübarek ka babarkat mahina. Рамадан bizim için mukaddes ay. Endi ibadetlerge sevgimiz daha da güçlü olur ve dünya musulmanlarını birleştirir. Herkes dua edecek, hayret ile uğraşacak, özünü iş ve Kur'an okuvuna bağışlayacak.